And indeed, they move without any hindrance. Yama watching El Baby Biara wo ha Akropong 97.1 yakasa fi Berima Chumhene Memorial House ewo Kufu Akropong Oshe yen emrena abosimanan apa ho enum 59 yama wakwa basronko edeba Akropong 97.1 Anidaso Bere Fronia na frɛ wabusiani bi na frɛ wadamfo bi na ka kyerɛ sɛ Anidaso Bere aso and as another bia munim no ene midweek prayers. Today is 28th September. Yankopon edisa wukudei adom yen. Enu nti me no ye baba bo empire. Enu nti enesese wo onkwa onka ye ho ne mbo ununua bi. We are live on Facebook, Akropong Radio 97.1, sounds on YouTube, Akropong Radio 97.1, Twitter at Akropong 971, Instagram at Akropong 971. And it's baby I will be able to me adjoining na yenu na midweek prayers. Fitijoda yakasa afa touch me. Yankopon ensa anase yenjidi eni never bebre you see ye ena na ye de record empire boom ye krado sisi ho na yemfiase na yendengamiase. And yeah, boy, Eddie Jumedi, me, the finest and the youngest, Catkiss, yaw, Ejakwedu. Now, what you meet now, Akunya Case in Mama Mimpen for. Obete, Sofo, Nathaniel Kingsley Entsie, minister in charge, Grace Church. Obeka was the only church, the only family. Obete Papa Nat and Ka. Obete, international, Sofo, so in your Berima, Emmanuel. Abuaje so ono so ewo Artom Reverend to Flopoku Memorial and it's why a crowdra come ho yema yen impanyimfo akwa abayi na yemfia sekra Papa Nat asunyenka na pa jompo me. Amen. Yeah, until now, American say it's nina. Yeah, the radar so the day Adam yen. Na yesha say Bible bompai. Yesterday radar say on kan home. Na omana onko konse ma. Na yempai bomu ensenchene eni nyame pe enwie ye emayen. Amen. International so on chia brand na yemra pai bonu ma. Edinchia kese erema obade Nyankopon enanope so se enepe na adom wama yeda so yeti ase enkwane ahoden mu ne di ho ekoma yetiefo nyina na America se yeba yebo mpaye wonsiesie wo ho na erade enkasa emfanensa enkayen. Amen. Enunyamka Onyankopon asafo Yehowa enunyam enka
fiase de nyamiase fiase de nyamiase fiase de nyamiase radio bom ana pay so nyame tumfo ye de asde ni kabia ma we sanza na wadu last Wednesday we bow before thy throne of grace and mercy and we say, Holy, holy are you, Lord, O God. We lift up your holy hands with one accord, O God, and we say, Blessed be unto your name, O God, the King of kings and the Lord of lords. This is only you that you have done, O God. Into me and sorry if you want them when I see you and take one to me and Sasun game my to me pay to me cover Eradia Casas down county Casa Aye and county Ramo Yesu Christo Dinamo and net and no pay ya for so ye shroudimo ya for so ya confudino Eradia Wasu Jama said ya want to me you grow Eradia ya koso ya kase ya dawase and kwa udiama ukama ya kase ya dawase Yesu Christo Dinamo Father, we worship you in the name of Jesus. Yeah, to us, our bumpire and a pay out of and a pay won't send Yakupon the Adumadum Yen, Senior Yang, Software, Jamaica, Bosumino Educay, Bosumino Educay, and the year 28. Frida Yami Admana, September, Echem. Na yewura bosume fufuru October mu yere bompai as dia suda amerade at the same time yere bompai say erade a wasem eni say obeka yen wasem ni say obedum yen wasem ni say obehu yen mobo yere bompai ni edikan say erade inshranka ni din say attacks a bonnefu ni hye nyina etofo yen e backfire e amemu Enina, Yashishay, Amona Yetumao, or how I yes my Yadia yes my Sanke Mo, and Kinkumu, Kayashishemao, and Yowed, and young Wedgman, and to me, and a Joe died. Yes man, they say, Omidinaso, Ometo Okuma, went to me, Pompina de Radias, also de Radias, Paku, Palisa Dema, Eradia was Kase yadana yada oba mo basa ase pakato shama una we ye nkama fo ebra ye nyina hobi una we ye ndima fo ebra ye nyina yada wase papa ye kase yada wase emra ye ni da so ewado ma ye bi Yesu Kristo de mu di na nsuanka udin ena ye kago erade kase yada wase akabra otamfo no sore no obobo ye tembe ye nyina mu no na so le de wa to na basukura ye ma ye da so yet as the month of September. We thank you for the goodness you have bestowed upon us this year, O God. In the name of Jesus, the time that we were hopeless, you gave us hope. The time that we needed you most, you were there as a friend, as a father for us, O God. And so we lift up your name in the name of Jesus.
Rapali branta da bosha debe, librandi de bosha debe, labali kada branta da bosha deba labadabaha, rapali branta de bosha di brande lebe. In the name of Jesus, yakase yedawase, 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 yedawase. Okomafu watu yanko akwama ye yakase yedawase. Udimafu wadi yanga senga mayera di yakase yedawase. Okamafu erade, wonkuto ene nasese, wonkuto ene yeyese. Yakase yedawase. Obatampa emra yenye ni dazo. Erade wankasa ufa yense okori nenema. Na wode wabatanke seno ekata yenswa. Erade yakase yedawase, yedawase. Erade yakase yedawase, yedawase. Yema wuding ne so peja wuding ne wurade. Yakase yedawase, yedawase anensada. Yeyiwa ya nensada. Evise wuni nyankoponga homa yendi ye. Na wuni nyankoponga dani denyi na di yankoba. Yakase yedawase. Wo Yesu Kristo denemo. Yesu wo Yesu Kristo denemo. Ebusafo aside bia ye pese ye sheda boso eni se yeri de Awurade asema ye meyi ni ye nuanum ya wo tro nsohwe busumi yi mu na ye de Awurade asese Awurade din mu nti Awurade mbasa nti Awurade ahoɔden nti Awurade tumi nti Awurade amoma twere wie na ye koso ada na so se Awurade amoma twere wie di no be mama di nkunim so ye fa seda ma Awurade bebre wo ho ayi nuanum abedudu fie ye manum ma bedudu fie ye fa seda ma Awurade enye den Awurade yakase yedawase, yedawase, yedawase. Awurade 3 years akwentui, 3 years akwentui. Awurade yakase yedawase, 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 yedawase. Yede ayima yede nasema yede tonton ema wodino. Awurade yakase yedawase, yedawase, yedawase. Awurade enye obibia na etumi ko na otumi eba. Awurade yakase yedawase, yedawase, yedawase. Se wode yenuanom kuma yi etumi eka. Awurade yakase yedawase, yedawase. We thank you, O God, for their lives. We thank you, O God, for the knowledge you gave them. We thank you for the strength you gave them. Erade enye obi biampo netumi ewiye. Erade yakase yedawase wo Yesu Kristo dinemu. Ahwodin a wode ma won na wotumi ede choye. Nimdia wode ma won na wotumi ede choye. Wo Yesu Kristo dinemu. Yakase aseda enya yeyi ene counting. Erade epepes ni koto ibinemu anemu no. Oyarinti won entumi antrobio. Nanso se won entumi awie. Erade yakase yedawase. We thank you, O God, for this victory. We thank you, O God, for this excellence. We thank you in the name of Jesus Christ. You are Lord in the name of Jesus. Send ye the one to see and say and name Erin Waseda and nothing ye don't nasir my way and nothing ye do why ye erin my way. Yenim send ye be sour before examinations in the name of Jesus Christ. Ye trust our bompai say near Yashishe bi, near Yabopo bi, near ya crafty bi, near Yedia bi, near Yasuma bi, and sa and ne ecosifrida, Abusumi Kwe, na Yerisisi, and where Abusum Fufrum, Bibi Biara Dianima, ain't fear radinum. Unyamia hodin and saying in a yefe to me yes Jesus yes saying in nia oteka nia obopo nia odia boni nia osuma boni nia oka boni nia odumi ye surerade nia no kasa biara rakapala branta da unyamia hodin if you have a palabra, if you in the name of Jesus, Rakapala Branta da Boshada Branda Lava, Ragada da Belebedebo Shada da Balabadaba, Ayapala Branta da Boshada Branda Lava, Rakada Branta da Boshadi Branda Ledebe, Ipala Branta da Rakapala Branda da Boshada Bali, Kada da Belebedebe, Apali Branta da Balabada Boshada Branta da Ba, Yakapala Branta da Boshada Branda Ledebe, Rakadi Boshadi Branta da
daba rapa la branda dabo shadaba rakapa la branda dabo shadaba in the name of Jesus kadabalo shadibrante de i pali di bo shadaba rakada branda la branda daba la bada bo shadabranta daba ayaka la branda dabo shadabrande lebe ya pala bada bo shadaba la bada rakapa la branda daba in the name of Jesus kadabrante de bo shadabe in the name of Jesus kadabrante de bo shadabe i pali de bo shadabe in the name of Jesus Christ. Yeah, transfer bompire. Yeah, the bompire should already say, and no pay a radis one be diaconans won't be. Yeah, the bompire, O say, na medimube suho, medimube drill, medimube bubu, medimube tutu, medimube diafo flash and medimube si. Yeah, the bompire, Jeremiah 110. Yeah, the bompire should already say, Yereka. Say, Erade, touch me. The touch of the woman began with her own initiative. Jesus. Yeah, Bompai said, may the Lord this week open our eyes, open our ears to spiritual atmosphere, to understand what He wants to do, so that we will make a move. We will make a move. Oh, Bompai said, bro, Radima de Fubi, Ungo no Casa, Nana Mobia Betu, Fire Sambro, Ungo no Casa, Nana Mobia Betu, Jimbo, Ungo no Casa, Nana Mobia Betu, the Emetra Busiano so, and Anno paying with just to Christo Dimo, and Anno paying with just to Christo Dimo, or Namino Kafua, or Casa Isaiah said, and Dibini Becasa, Yafabi, Dibini Becasa, and Church and Kona Yafaso, or dear Radia. Rakapala branda dabo shadabanda la dadaba libranda dabo yakapala branda dabo shadabranta dadaba likadabranta dabo shadabranda daba rapala branda dabo shadibranda lebelebe ayakapala branda dadaba la dabo shadaba rakadabranda la dadabo shadibranda lebelebe yapala branda dabo shadaba rakadabranda dadabo shadabranda la dadaba Ekade brante de bo shadi brante de lebe ekapali bidi bo shadi brante de lebe alabado shadaba rakapala brante da balabada bo shadaba rakada da balabada bo shadabrante la da balabada ayakapala brante lebe de bo shadi brante lebe makali brante da bo shadaba la brante la da balabada rakapala brante da bo shadi brante lebe yapali bidi bo shadi brante Lipadi bidi yanta de yakadi branta da balabada bosha da balabada rakapala branda da balabada bosha di branda de yapali bidi bosha di balada de yakapala branta da bosha da baha rapala branda da bosha di branda lebe ikapalo shadaba rapala branda da baha ayapala branda da ba rakada branda la da bosha da branda lebe ipala da balabada Shada belebedebe rakada branda laba rapala branda daba rakada branda daba labado shadi branda lebe alabadi bidi bo shada belebedebe rakapala branda daba spiritual colonia will go ali branda lebe bose yakade bidi bo shada daba labadaba rapali branda daba bo shadi branda debe rakapala branda daba Jesus Christ. We are talking about He touched me. Yes, Rade Basa de Esun. Onyamin said to me, Jo Obiara. Bible say Naninsa and Yetia Ensoje. Ye bompa say, may the Lord touch Akropong. May the Lord touch Akropong. This is critical time. This week, may the Lord touch Akropong. Palaka to Sala. May the Lord touch Akropong. Magadi Bratos Katayandi. Zagadi Kaparia Makumbelaya. Mazide de Boko. Lord have mercy.
the harvest, O God, as you did in 1828, as you did in the days of the missionaries. Touch the town with your peace, touch the town with your presence, touch the town with prosperity, touch the town with unity. Bado Sapara, Ligadisa Landi, Area Barabara Sataria, Ligados Katema Lima Kumala, Sabraso Telemama, Father Lord, we pray, God, let the Holy Spirit of God saturate this place, saturate this place, God, and let your hand, God, control their body, let your hand, God, release to God, the peace of God, let your peace of God be with us, in the name of Jesus Christ. Oniadofo Emra Obiano Edenensa Eka Kristo Wieno Osi Amono Muwa Nimujano Ekai. We are praying into our finances that the Lord should touch our finances. Yere bompa ye di ensi kasem nyina asheradensa. Ye bompa ye di ensi kasem asheradensa. Osinia ye di ensa beka be yen shradia enne dey onfa nensa enka ye adwuma biwano wo Yesu Kristo denemo. Biwano e wo Yesu Kristo denemo. Amono muhara nimmoja no etwadia enne dey Kristo edenensa ereka ye. Kristo edenensa ereka ye. Yensi kasem enye ye. Yensi kasem enye ye. Yensi kasem enye ye. Ewo Yesu Kristo dinimo. Ewo Yesu Kristo dinimo. Ewo Yesu Kristo dinimo. In the name of Jesus. Rapo shadi branta debe. Rapala da da bala bada boshe. Yakapa la branta da boshe shadi branta debe. Rakada da bala bada boshe shadi branta debe. A touch from God in our finances. A touch from God in our finances. Wo Yesu Kristo dinemo. Onfanensa enka yesikasem. 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 Ewo Yesu Kristo dimu. Yakoso abompa ya ka chene se. Yenuanom a wo SHS no wa trade awie die. Enkunimdi enemra nemom won a ekwakotro BC nso ye de won nyina ereshe eradensa. We are using them as a point of contact to all students that the Lord should touch our education. In the name of Jesus, open up your mouth. In the name of Jesus, open up your mouth. Ya disua ereshe eradensa. Say yo baby eno wo sukumu. Say yo wankasa ena wo sukumu. Say yo wunua bi ene wo sukumu. Eradian kasa emfanensa enka yengadisia. Eradian kasa emfanensa enka yengadisia. Ewo Yesu Kristo dinemo. Ewo Yesu Kristo dinemo. We need a touch from the Lord in our education to excel. It is education. We say education is the key to success there. Eradian kasa emfanensa enka yen education. Onfanensa enka yengadisia. Ewo Yesu Kristo dinemo. Ewo Yesu Kristo dinemo. Ewo Yesu Kristo dinemo. Ewo Yesu Kristo dinemo. In the name of Jesus. 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 La di branta de boshe. Yakada da balabada bosha di branda da baha. Rapa la branta da bosha di branda lebe. In the name of Jesus Christ. Afe minim wankasa wo haw. If you say obia no de otumi identify ne de say meme de ye moja etumi enne de yere bompa ye de yankasa yen ho ahyerade nsa se onfa ne nsa enka yen baby biara ye pese ewrade de ne nsa eka wo yen abrabo mu no enne de bie wano enne de bie wano enne de bie wano if you say na se maye ti asese ye misa na wo de bema yen ye misa na wo de bema yen ye misa na wo de bema yen yen shisha na ye behu dia yen pem na wo bebie yen dia enne anopei ono domfo na kasa fa nsa enka yen odomfo na kasa enfa nsa enka yen wo Yesu Kristo denemo wo Yesu Kristo denemo. In any aspect of our lives the Lord should give us a touch. The Lord should give us a touch in the name of Jesus. For my Bible makes me understand that when Hannah got the touch from the Lord, she went to conceive and give birth to a son. In the name of Jesus, when the woman had a touch from God, the blood ceased. In the name of Jesus, ayaka di branta de
de bose lika dibidianta da balabada ayapala branta da balabada bosa di brandele de be ikada branda da bosa da balabranda da baha rapala branta da bosa di brandele de be ipala da balabada bosa di brandele de be ila brandi bidi bosa di kada branda da baha in the name of Jesus rakada da balabada bosa de brandele be yapala branta da bosa da baha rakada da bosa da brandele be yapala branta da bosa di brandele de be iyada da balabada bosa di brandele be rapala branda da baha ala balabada bada bosa di brandele be yapali branda da balabada bosa de brandele be in the name of Jesus kada balabado sadaba la branta da ba la kada brandele de be iyata de belebe de bosa da branda da baha rakapala branda da baha ayapala branta da de belebe de be ipala branta da ba ayakapali brandele de bosa di bidi andele be rada da balabada bosa ayakapala branda la bada baha in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Yekoswa ewo mpa bomu ekoswa mpa bomu yehu say yemu bebre na yeko that but we don't experience Christ. Kwasi de bia yeko eno ayete say osofo mpo wo yi kire no ewo ni sode hu say emre ya wakwa sorry na endu afeba ko. We want to experience God in another dimension. Ye pese ye hu ni ye pese ye asore kono ye Bible tie no ye Bible akenkan no eye a spiritual touch. It ye bon pa ka to twede apo Nyankopon say on domien on mesrayan sonko a different and a supernatural visitation beyond abon pile say Nyankopon say on mesra o konsonko on mesra o konsonko no nyo fofro e wo Yesu Kristo dinimo a supernatural visitation la bro kada brandele de lebre kada Rapala branda da balabada ya bala branda da bosa da ba makadi di bosa de belebede ya pala da balabada bosa da ba rakapala branda la da be ya pala branda da balabada bosa da brandele ya kapala branda da balabada bosa da ba rakapala branda la bada bosa da branda la da ba ya kapala brandele be makadi branda la bada bosa da ba rakada branda da bosa da branda la ba rapala branda da bosa da branda in the name of Jesus Christ. Afi ye bompai ye catch o twede apo Nyankopon say Father touch Akropong, Father touch Koforidia, Father touch Somenya, Father beb ukura wo dinaso na bompai catch twede apo Nyankopon say Erade mikro ni fansa ka mikro memman Ghana fansa ka memman na sania de bia yengina yerisu ene wokwa o chena bekọ ne asesa eniema nyina enkoye ewo omani mu ye ka cho twede apo Nyankopon say Father touch my community, Jesus. Father touch my country, yes, Ghana. Ewo Yesu Kristo dinu biana bo sampa. Yes, osro so fan and sanka yenkro. Osro fan sanka yemman Ghana. Ewo Yesu Kristo dinu. Ewo Yesu Kristo dinu. Laba kadidi yanda lebro kabadi kadidi yanda in the name of Jesus. Balabada bosa da belebede kapala branda da bosa da rapala branda la da bosa de be bosa da balabada rapala branda la da balabada bosa da branda le kapala branda le de bosa da in the name of Jesus, in the name of Jesus, we need the touch of God in our tongues, we need the touch of God in our tongues, we need the touch of God in our tongues, we need the touch of God in our tongues, in
the name of Jesus. Alabado Sada Branda Lebe, Randa Lavi Randa de Belebe, Ikapala Branda Shepana Libiato Maleke, let the church rise, let the church rise in power, make the church visible, Lord Makanti Palonde, in the name of Jesus, a touch from you, God, a touch from you, God, a touch from you, God, Makadabalabado Sada Branda la Dadaba, Iapala Branda Ledebo Sadi Brandelebe, Ikadadabalabadabo Sada Dadabalabadaba, Rapala Branda Dabadabo Sadi Brandelebe, Iakadibidibo Sadi Branda Dadaba, Rapala Branda Daba, Labado Sadi Brandelebe, Iapala Dadabelebedebo Sadi Bidiandelebe, Rapala Dadabalabadaba, Rakapa Labranda la Dadaba, Alabra de Belebedebo Sadi Brandelebe, Rapali Branda Dadabalabadaba. In the name of Jesus Christ. Ewo Yesu Kristo dinimo yekoso ewo mpaebom yekoso ewo mpaebom yekacho twiri ampo Nyankopon se onsesa ye because obiano essence obiano ordinance saka Kristo no ensese bi baye ordinance saka Kristo no there was a change enti erade ne saka omangana erade ne saka ye nkro no oma ensese bi ewo emfisro enfandomie beyond abosampan no there should be a change, there should be a change, there should be a change, a spiritual change na ended the ewo honam nani ensesa kesi bi bra na ended the ewo honam nani ewo Yesu Kristo dinimo rapaba kada Riada kada Ayaka palabranda da bolsa di brandele Ika palabranda da palabranda da bolsa da branda la da in the name of Jesus Raka palabranda da Raka palabranda da Ayaka palabranda da bolsa da branda da Raka da balabada bolsa da brandele Ika palabranda da bolsa di brandele in the name of Jesus Christ. Emraso yokoso I won paibum now so Emraso say one so befre and to send your name the down no 0270 191971 0270 191971 and 0551 667755 0551 667755 yekoso won paibum onso betimi afre na do prayer request no yengina ya kan yengidi abom na yen abom paye ofrefo di kan e line no so hello went to me engine so mama pacho obetimi asam free biem 0551 667755 0551 667755 and 0270 191971 0270 191971 yeah that's why and I yakoswa ewo empire boom yakoswa ewo empire boom la dikada da ba yeah train mama offer for offer I can't see Sun Tribune 0270 191971. Macho me pese yembo empire bia Jabez a boy na oka sembi se ewurade
Ewomu se mena edisa din yi atome so de. Ewomu se ateti yi mu ena mena fine no de se din yi amamede. Nanso wewurade wabasa eneme ebekwa. Ene de yeri bompa ya ka kire de se si be hia ne touch de age na basa ene yenko. Wo Yesu Kristo din mu be wano. We want to move with you. A month of movement. We move with God. Na basa ewurade abasa no. Ewurade abasa no. O se ewurade na se wabasa ebedimachia. There should be a turnaround in our lives. There should be a turnaround in our lives. In the name of Jesus. La di branta de bose. Yakapali branta da bosa da balabada. Rakada branda la da bosa di branda le de be. Ayakapala branta da bosa da branda la da ba. Rakapala branda da bosa di branda le de be. Ipala da balabada ba. Rakapala branda da bosa di branda le be. In the name of Jesus, Kadabada Bosha da Baha, Rapala Branda da Balabada Bosha da Brandelebe, Yapala Branda da Balabada Bosha di Brandelebe. In the name of Jesus, Labado Shada Branda la da Baha, Rakapala Branda da Bosha di Brandelebe, Ipala da Balabada Bosha da Brandalabaha, Rakapala Branda da Bosha da Brandelebe. In the name of Jesus, Erade Wabasano, 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 Ewo Yesu Kristo denemu, Wabasano, 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 Makapa la branta da bosha, Yapali brandele de bosha di branta da baha, Ayakapa la branda da bosha de brandele behe, Rakapa la branda da baha, Wabasano, Ewo Yesu Kristo denemu. Jesus Christ. Yeah, that's why our phone line is not that's why active. 0551 667755 0551 667755 and now 0270191971 0270191971. Also bet me afre na yene wo nyina abompae obetumi so the wo prayer request no aba wo Facebook or the about Facebook also yeah no Ebeka ne no abompa offer for the kind ewo ho hello Anidaso mama you aje kuyani ana Tacho de be friend Sajwa. Oh sister Jua friend filate sister Jua prayer request Tacho me friend by bo erade shemen member abusia the school for my battery domina share this yes erade mom kai yo mama yeah that's it. Yeah, cause you bompa yeah kai mama and in ebusia for yeah kai mama and mofra ni request ni me no yeah bompa yeah offer for yeah mfana sana yeah de yeah hello Anidaso Yerbompa, Kada di lady ganda da ba le brandi kada di anta la bolo la kadi di anta la bolo kata para watch your eyes and one metro la di anta la di anta rapaba kadi di anta la bolo rada kadi di anta la bolo Riada Kali Jesus, Kapala Branda la da Bosha di Branda le Kapala Branda la da Balabada Bosha di Branda le de Yapala Branda da Balabada Bosha da Ba. In the name of Jesus Christ.
Also bet me a friend 0551 667755 0551 667755 and 0270 191971 0270 191971. Yeah, that's why air train sell be friend na or they will prayer request. Ni na ya kan gidi abom na yabo empire. Yabo empire 0270 191971 0270 191971. You say mu be air friend and so emba or the kosa try ebetum na yafana you know abom empire. Offer for about line or so. Hello. Anidaso ewo Kristo mo. Mama Pacho. Papa nyamiasu. Nkacha wo fa na obaya. Nkasasa ga sekoko. Obaya fa sekoko yo. Nkacha yo. Pacho me yejuma. Ekwa na ejuma na bafom. Echisan minim no permita wo sembo bompai aman. A bompai aman naso. Mama, you're bompai. Maria goes a bompai, Pija Wafna, Johnson, bompai, Jumoya, Father, we pray committing the work of God into your hands. Amen. Hello. Yo, Mama, you're Michelle. You just have to cook for me now. Amen. Hello? Offer food you. Hello. Yo, went to me engine also. Also bet me a friend. 0270. Okay. What about line also? Hello, Papa. And council, Mama. Maybe count the radiator. The back to Kwan Kokumati could do you made it go. You may a thing. Now, so many fiber will be in a medicine who shame in tea. The radiaman could be about and there are the cannon cast with dream. In young Christian, I made a radiator. Very random member. A radiator mammobo. I'm a friend in your Jumanie. Now, inside your Jumano, I want someone about it will wage my idea. I want coming into a more party. To them by the way, I didn't tell you. I say, in the let be your travel room quay Jumani. Rather, my young man, when you see a coincidence name, Mama, and that's Empire. Your Mama, you be bompire of her for the line so young for no yambo empire. Hello. Anidaso. And council, Mama. Yo, Akropong. Mama Pacho would okay, yo. Pacho will pay your request. And Kosu. Yeah, you are no can look at Martin. I don't know. Nothing is in Yo, Mama, yeah, new in our bompire. Yo, Misha, you're a bompire. Ama, yeah, mamma, no ben, we are afraid.
Kabadian Talabolo Bolo 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 in the name of Jesus. Touch in the business, a touch in the family. A change from the Lord. Said Yebeya Adansidi Ebekosunti. We Yesu Christo Denemo and Nano pay for one sa ekayen and Nano pay for one sa ekayen. We Yesu Christo Denemo. Yemamia Oresre Ediamanema. Se Erade Ankasa Emma Wong Juma be Enye. Erade Entom Empower. Emma Wong Juma be Enyano. We Yesu Christo Denemo. We Yesu Christo Denemo. Erade Mawon Sasso, Mawon Sasso. Erade Mawon Sasso, Mawon Sasso. Senia Obano etu didi anamong Nantnesa eka wona Erade. Ne Yareno etu Tayeno. We Yesu Christo Denemo. Mo Christ Soria. Madam Sidimra. Thank you in the name of Jesus. Hello. Okay. Went to me engine so you was maka crabby and to so to me afre na audio prayer request aba yo offer for line so. Hello. Yo. Anidaso ewo Christo mo. But you're clear on the first latte. Oh, it's a clear latte for you now today. But you're yo, still clear. But the request is the Mrs. Sababa Churo day school. No one's story. Oko, listen, what I could hear from him. The Domin United one says, so which will you be out for Kanaman, I answered in Gabon, be our latte. Madame and Master, I was I didn't film. I'm on some year, more do my now on fast some more mobra, and I'm Miss Rampire. On the time that they are in this mail, I'm going to listen on Sunday. And I'm Miss Rampire, and the boom by the animal. Yo. Offer for our line, so young fan answer. Yeah, Yabon Pie. Hello, Anidaso. Anidaso Christo. You. But your belly, you, Mama. You. Now, poor man. Namia, what day, Mamma, Musumu, and I bring me doing Diara, with my young. She soon will see a master rabbit now. Namusumu Dimayan. It's really Akropong, so man and her from one year or muso. Amen. On one name in Yama, a tunadi naso in your or muso. Amen. Ofuma or the medical for waiting with the coin, now we deem Kunim or Mamma Town for money. Uncle Mamma, myself for one of the men now. I don't find Moon Jenny, bring me Diara, or Mamma, who are doing so. I'm not to me the Abba, I'm not the Diana. You know, Miss Ray, the Mamma, a software, which will be my dad, and I don't come in. Amen. Yamin, sure, Mamma, so, Mamma, it is. Amen. You're bumpy. You're there. I'm Mofana could be fear and tatting Caboni Bia and your Juma so of in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Anything radio Koswada was it's an fatal. Wash a so among Pempensu Yababa do. Yehu and that day, Yehu when you yam she, Yehu wo bambos runko. And wo promises are what they adom yen say yen sabekano.
yɛda wase ɛnyɛ nipa nyinaa ne nya ne sɛ yɛnya kora sɛ nya akwanya ɛne wadi nkɔmmɔ yɛde abisade nyinaa ne gyidi kwan so agye to mu sɛ woayɛ ɛde ama yɛn ɛno nti yɛntwɛn ɛnhu ansa ne yɛda wase yɛda wase sɛ wotie yɛn mpaebɔ yɛda wase sɛ wasesa yɛn yɛda wase sɛ wode wabasa kɛse no adi yɛn akyi yɛda wase sɛ wode wo nsa aka yɛn na ne nkɔ yɛn nyinaa papa wama na sesa akɔ yie na ne yɛnka ɛkyia no wama na ayɛ yie ɔdɔmfo nyankopɔn yɛda wase yɛda wase ma yɛn abisade a afrɛfo nyinaa nso ɛde to w'anim ne yɛn nyinaa yɛde yɛn gyidi ɛde to w'anim yɛnim sɛ woayɛ ɛde ama yɛn fi baabi biara obi biara frɛ yɛ yɛda wase yɛda wase kɔ so ane yɛn kasa kɔ so ane yɛn nantew ɛnɛ wokuda yi papa ma ne nyɛ dwoodwoo ɛma yɛn yɛkɔ a hyira yɛn nsa no adwuma so mpo yɛ adwene mu pompo ma ne nyɛ nhyira na nhyɛ odin kronkron no anuonyam yɛda wase da wase da wase bio ɔdɔba ne agye nkwa kristo yesu din mu nti amen amen yɛda obi biara sɛ sɛ ɔde wɔafiri no ɛto ɔkɔma 97.1 ɔjoin ne yɛn ɛwɔ facebook anaasɛ youtube na mmerɛ no nso so yɛn nso ɔne yɛn ɛdi nkɔmmɔ ɔde wabisade ɛbaeɛ yɛda nyame ase yɛnim sɛ nnipa bebree nso ɛbɔ mpaeɛ ɛde ma yɛn yɛda obi biara ase asɛ ne yɛbɛkɔ ne yɛbɛgye last words anaasɛ ntia bi ɛwɔ hɔ a ne ɔdi kan papa Reverend Kingsley Nathaniel abusuafo yɛda Awurade ase yɛsrɛ Awurade nhyira ama atiefo nyinaa ne mu a mo ne bɔ mpaeɛ nyame nkɔ so nhyira mo yɛbɛkɔ so abɔ mpaeɛ na nim sɛ nsɛnkyerɛnne ɛbɛsi na yɛka sɛ nyame adom a local council of churches mpanyimfo nyinaa yɛkyɛ obi bia ɛnora nyame adom yɛhyiae yɛyɛ nhyiam ɛyɛ nyame pa brada ɛbɛyi ahomakye na ɔnan ne fa local council of churches na hyia na wɔn bosome mpaebɔ no asan yɛ fiase biom ukwan ba mu na wobɛtumi asɔre menni awɔ n'akyi osu hyia yɛnhyia wɔ Christ na yɛmmɔ mpae Awurade nhyira mu bebree na mede nkyia ɛma Grace abusuafo nyinaa awie 2 to 4 restoration hour yɛbɛbɔ mpae na yɛbɔ no yɛatoa so abɔ kɔsi sɛ Awurade bɛhyɛ ne ho anuonyam ɛyɛ prayer a woba wonu sɛ nyankopɔn ɛde ne nsa ɛka ne ma bebree Awurade nhyira wo sɛ yɛbɛhyia ɛwɔ asɔre ɛnɛ awie 2 to 4 nyame nka yɛn nyinaa ho bye Asɔfo International Emmanuel Abuaji papa mpacho mede nkyia kɛseɛ ɛrema agye onyankopɔn sɛ ɔno de ne de nyinaa onya yɛn na okra yɛn mu na ɔde yɛn kɔ na ɔde yɛn ba nkyia edi hɔ ebio nkɔma Reverend Theophilus Opoku asafo manyina obi bia ene day otie yen na obo one yen ebo mpaye yeka se Awurade nhyira mu nyina na senia ya bo mpaye no Awurade ankasa emfa ne nsa enka yen amen Edino eye wanwa no tribe one worship one sorry sronko and ayete ewo background no menso a wote me ne eye the finest and the youngest Catkis in Akropong and Akropong Presbytery Catkis yaw ejakwa edu and I'm tena kunya kesi nim na menso minchia ene koma Anidaso Bere crew ni nyina yecheche nyina yeho okoma adwumayefo Akro Farms mpanyimfo eno bibia titiru unni ho a kayenso yeni ho wa utie ye wa ofa o Bible anopa bia ode wo radio eto okoma na nyina yebom ne yesua ade yechiawo wa wo friend so Yankopon enhyirawo nyame adoma ochena yebesan ba ni aba pensen Yankopon asemu kai se eye memreda sena da ye no the first day of the month into the trot to baby memreda ibehia e wo Grace ni nyina ya bompai intia enam de mo bibia se Yankopon fa yensi ochena ibesen hia nyame nhyiro bibia amen Second Chronicles 20:21. When he has